ini ya. Hey, Bos Usep, Bos Usep. Bos Usep, Bos Usep, Bos Usep. Jus. Asep. Bos Usep yang punya pohon duit nih ya. Yang punya pohon duit, yang punya pohon duit. Asep. Ayo bos, bayun bos. Isu-isu udang sare lulu kene guring di dapur bawa gelas minum kopi aku diukin kursi ngamparkan untuk dicengkopi Nikia pas guring ngarep kopi sakoleba asal mimpi
thank you, thank you, thank you.